Ino ni metha ya Nteto ya Weru Thaa Ithatu nkugwatwo ugeni mbetagwa Christine Wanjeru na munaniria wetu mathithio utuku omonthi ni Jacinta Kagwiria. Indi mbere kiri Nteto itu kubanganiritie. Skuru yote ya Merupore kubingwa kwa ibinda itu kumenyekana ni aritokondamana na kwagagia biashara na ukamati mutindwa. Muntu murume gukinywa koti ya chuka ni kuraga muntu muka wawe chuka igamba ng'ombe. Gavana Tharaka Nithi kuga ni turekane na mirandi minini turibe bisi cia cukuru. Twakoreta gicunci gia kairi kia rugono rwa muthaka kuma Embu kuthondeka ndawa ya kububira muguka. Tukiambiria skuru yote ya Meru National Polytechnic ni bingetwe muthenya wa omonthi kwa ibinda riu kumenyekana na ni nyuma ya maandamano ma arutwo ma skuru inu kuruthwa ni maria mathani makira uko omonthi mabaraganirie uthina mbere ntere cia makutano kuringana na barua iria itumitwe ni arungamiri wa skuru inu arutwo ni maberwe ndakinga 30 methirwe magaruka skuru ni inu indi tenenkanirite tariki cia gucoka skuru arutwo mama makiari mamenerete rwangiru wa kurungamira watuma aruto na kuga ni mabaraganirie kithurano kiao muthiri Muriuki atwambirie na inu muthenya na arua gwika rukiri arito ba cukuru polytechnic ya Meru mbetha bakiumira barabarene nikenda betha bakianda na munya gukunda tiangas kuringana na arito bamwe baratumbite korani nabo bogothe gitumi kiao kwandamana kuregana na ithurano biria biathithikite biria bitonekene kwina wamba gitumi kia strike ino thina nene raumite ki obisi ya ndin oria batikwetha gituthikagiria na tuo twetaritwa tukarigwana ati tukarutha nonto emia ni wa institution ye skuru ire tumairo ya kongaenda je yomba kwethere kingi amono baomba kurungi ya endereire ko vote against that na already bari bakurungi ko tongeria bo batwe tokoria national government ibatume ya IBC eje turungamire elections chedire irungamiri kuma ome batura zikethira tie free fair itwa bore magwitana na mathomo jao gitwa bakierwa thimu bangi bakuripwa na bangi harassment nyingi babakurirwa muno so batukira tukuria gikinene nyathirikari ya county tuburomana na giteo gikinene muno so mostly alita baingi bethirite bakinya irwa muno tukwenda skuru ino ekare bore akarimbere na nani matina jajo nthi baroroteire mutongeri wa rito cukuru rito baba betho bakiananja na baketho bakirorera baketho bagicoka na rito bangi na bagwikirwa mpine na gwikwo gituoneke borithi ketho ni ruka na oke skuru ni rugoroe ni twitete twatuma skuru eingwa ni obisi ya ndini atume eingwa kenda ona protection ya kona connect na thina no obisi ya ndini na itugwetie immediate change in that office itukwenda mwira kethera obisi kemuremete na nebere uria kombana no obisi eu ajuki obisi na mitumire ore bati na manto jari to jarungamiro ore jabati manto mauto kolomba mara itherwe with immediate effect ya kwenuka no buba karuta ya gucoka kana atia ngiripotera tukotini ya chuka kirako kia omonthi kirikana kwire birito hospitali na we mwene agwato na gukinywa rwangiro gambithania ni rombete indeni ya koti ya chuka ina akinyithe kenda ntura ya igare ya nyakana kumunta wanja na kajio kumania na mangata mutongoria wa thomero Thitango kenda borichi barutho jonkoni bukugana bwa ikarikariri. The suspect one is a flight risk not guaranteed because of the said incident and further to enable officers to finalize on investigations
agachokwa kotini Jumatatu ya tariki 2 mweri ujite wa 8 ndeni ya koti wenu umwe wago kwarietwa David Kariuki nwe akwirikana gukirimanwa akija bikibiki omeyakaniche mwe muchuachuka ara nyuma ya guchonkonwa airete ya bikibiki nu nyuma ya guchija araba ikirite mpeni muthuganirwa Ojogwa Bairi kwarietwa Edward Murithi Njeru uranwe atethagirwa na afisa ba KRA kugarura number plate cia bikibiki no kenda achiendia. Mutongoria wa Thitango na rombete koti ntugu 15. Some of these exhibitions, if you look at affidavit in paragraph 4, they're in various jurisdictions of this country, that is Nairobi, Kitui, Juja, Embu, and when it is going to entail the officers to travel to those towns. Nkuruki arombete Bairi baba batikarekerwe na bondi akiuga ati bakaja kurekerwa bomba gutoroka na Nkuruki batitethia borichi kuruthotweria bubu. Accused persons are flight risks and therefore and also for the final they will be accompanying the officers when going to those places, so we pray that our application will be allowed. Irombarire kinyareo iritigiritie arende Bairi baba bagachokwa kotini tariki 2 mweri ujite. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Mbirandi imenini ya kaunti ni eno nikenda maumba kubesha na mbesha kurukikire basare akiaria aritharaka Governor Njuki ariuga aciari engi ni mangiringe kete kumani na mpanga ya corona na kwa kuri na gitumi gikinene yake ukia mwerekera uyu Governor Njuki Nkuruki na ugite kinyagia thirikari inene ni bateri ikeni ni keria ni primary mutera mathanduko waraba kuibanga ni kuibungana secondary tam tukuwata ati matiana nkane last year landuko December kigerio kiari kia kurudho lakini governor twaretie governor twaretie corona niyo ya tatiza kithomo mwanka gunthe na kirasi wakira governor ari anenkane mathanduko imunthi no akiayite kunenkane mathanduko kwi Governor Njuki akiuria ciari banteri no kugwa bena ngwataniro ni keingo bomba gutethanirie kiri mwaka hii tuko nayo katika serikali yetu ya Kenya na dunia mzima no ndo mwana kuthia na mbea yake akithiria bota ya county simamia ya kazi hata kuna corona simamisha mambo ya kuwa na project mingi ambaye ni flagship kubwa irita njira ya kuithirania mbesa ni keingo bomba gwikira kithomo mabasari ya Thaa Ithatu ambaye tunapeana kuanzia mid August iongezwe kutoka ile ilikuwa kidogo mbeleni saa hii iongezwe ifike at least 30 million ndio watoto wetu waanze kusoma na ipeane katika kila familia. Ontobora aurite thirikari nene kinyabo gukobia ni kingo bomba kona mbese cia kugana iriga tetheria mathomo tuone kama pesa imagira bora guthiete kanatha anna bakiri site akiri mandengo kenda akurira biga Mutongari wa Maingi niwe MCA Wankwene ariuga kuthikia udanu kia gitigia kia gubaria akuga pre enachio le botometa baingia ndene ba kiama giki na kirumbe kinene kuthamira kiama kia UNDA kira kuringana matini tonga makasi nikyo kiama kirina na kiama kia Jubilee ora kiangaicite na rimwe nyawite maoni jaku na kiama gitio kwirite oro kauga waria ukangerwa antu kwingwa kiamene antu bakandamiswa muno ndene ya kiama kia Jubilee so na ndia thurite muturo gwita akakandamiswa kwa makiria tuge miru kumakire Jubilee na byama bingi cyatechokerwa kiamene kiki kiraugite ari na manekyo kiama gikathondeka thirikari jite 2022 William Ruto atembo kandamiza antu ura kiama kia Jubilee yakandamizire antu na antu iba kumwenda antu remunya bakienda muntu nya no bamwendere nya utekyo bamwendera no te bakania no te bomba ante kuona no to kunya alaji o Jubilee ndene mbunge Amiru no te Amiru kiama kirano ane alhaji ayuwa kiama ikekuo ende tanga keba no ba Jubilee to discuss issues yetu pokorika na ginya sometimes back no to one difference in opinion iba gwithe kama chama ni kangaru bandita nyende wipo kiama we lack party democracy kiama kitemnyo kura kitena party democracy araguwa mankira nadi ate kumenya niki gitumi
mtu jarafari tuju akora mbeca cia minister no tingo gia gwita inya kiama kirarungamirite kagwita na mbere gikiguja na kwina kiama kiru na getho inya tugwatane na bat ngiripotera Weru TV mbita muthuri Muriuki Katono kevanini utikathino kuone nguchoka na Nteto Nkuruki. Akuendangi hivyo baba hapo customer. Nisalipa hizi vitu ndugu zangu. I have paid. Umenunua mingi? Nimenunua pipe. Inaitwa Santa. Nyumbani. Wacha nikuambie friend. Yes. Ukikuja hapa Silver Sprint, ununue vitu. Hapa kuuliza shida zote za UPVC pipes, plastic tanks, plumbing and irrigation items vifaa na bidhaa vya kutengeneza stima, vya kutengeneza Ntoko Njorincheke Street. Silver Spread, piping the future. Bibi yangu ako pale kwa kona, kava kwa Moindi. Maisha London. Ukua Meru. Kabisa. Guys. Kadhu. Yes. Eza. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtu jonda kurete tukani na haraka jana. Jojo na kinyama no. Hai. Lakini ukama. Tuwakuletera mtu kwa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, juna mwaka vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Kutikagwe kumwekete. Afya Millers Cooperative Society Limited athondeki ba mituka de tunege tumero na ndeba kureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na mineral cia kuguna mwiri jwaku na nkimeri na shamaja boibo ikinye ndukene kana supermarket rere kwina agwe wigurire mutujo ankima jwa Play on the best of July on Star Times. Catch the War of the Worlds on Fox. Brothers on Novella E. The best of movies on TNT and BBO. They are on Swahili Channel. Toonami and DreamWorks. The exclusive Bet King Premier League. Trace Music and Triple P to keep you in the groove. Is all about your viewing free smart bouquet at 2,699 Kenya shillings. Unaitwa nani? Naitwa Kiptri. Tunataka nini? Tunataka gold. Tukilemewa? Silver. Kiki umana? Basi bronze. Very good. Nataka hadi Tokyo, Japan. Are we together? On your marks. Get ready? Go! Unafanya nini? Niko Mombasa Road, naelekea airport. Sasa mbona unainama? Nimefika kwa Tangeli Expressway. We, si uende. Niko kwa jam. Habanas. Oya, enda. Sasa hiyo ni nini? Ni tiketi nataka kuoverlap. Ugeni tukithina mbere arimi makimira kia muguka kaunti ya Embu wa igitarira chani methiritu makibinyirikaga bunene ni maginyo maria methiritu makimabira ashara kumabira ashara inene urimini uyu inde mbere ya bwekarika muthaka umwe na umbanite na njira ya gucua ndawa iria athondekete wengwa ya gutethania uma ndawa ino ni kumbana na kana ni kumkia umuchiri. Muthenya wa igoro ni turaroririe mamwe ma mathina maria marathinia arimi a muguka thiini wa kaunti ya Embu ta wagi wa mai ma kurima, wagi wa thoko mbega, no ati makiria muno kugumirwa ni murimu wa marindi na uria wa skills. No ati riu arimi aya ni monete kiguni kumana na moyuthi te Evans Fundi uria uthundurite ndawa njeru iria iravoria murimu wa skills. Fundi uria ni wa miaka 24 arutire eciria riri cukuru na varia vuva ya kurikia mathomo make arutithirie eciria riri wira na ria ciara matunda. Riu ndawa ino ina project yakwa ri fourth year cukuru na ina project na thondekaga ya treat skills in origins. Riu na thondeka cukuru twathi twa present project ya thiwaro tweka resort twa na ndawa ni rutaro riu na thie cukuru 2020 ni bana kiuna uga
tangeria ndeno kumusikano eteria arimi guku wangera muciari avuvire mire yake vu mugundari ya mirwaru after wiki mire ya sejoro muno na ya perform nginya kimirimo ingi ya kuraidi mira miega bone bona miteru business idea na kambarie kwaria ma na mugondo cio kithandura uma kindu to ni mwikare ni skills ira na ukire ngigura ndawa yake ngivuvagira ngiona gora aramenderia goro ndirenda kwaria ma mira yakwa yaumire 3 times na mire gituika ni mitheru na mire kivora na baratori ni mire yakwa ni avorie ndikoragwa na thino guothe ana ndinge gatheru na ngwiraga na ngikavoraga kucia skills ni ningethaga mira mingi na ni thano andio na kinwa netera manji fundi ni urathi na mbere gutwerithia ati gukorwa gutire ndawa iria ithondeketwe iri cia kuvuvira muguka mutheri niguo amutethirie gukorwa ari na thoko tayari ya ndawa ciake nisiru kindu kia mbere murimu wa skills iyo ni problem ne muno kwa arimi guku tandu iyo nio the biggest threat na murimu ingi tokwa maridi kogwa murimu on the very desperate angigwa kindu ta mundu rakana vura skills yogo I very active komyanda yo niriku kogo nyo ambuga na ororiria ndatu muthenya umwe tu from that day na emugwatu andu abunga muthondekera ndanga mutigira vugo kuma mune bwero anyitire ugo sofa andu kama mbura girathimo ngamabirira ndawa agiuka akindoreria akimbiraga ni kaundu kanini muno auka akindukaniria ndawa ni wanona gatorimo no ndurire twa muto twara thuka ugu tamete kuthiangiro vetire ndionaga ari urimo ari wana akimbira rete vombo agikira akimbuvirira mira mitare kasemu purani riria mbuvirire hia rucio ri ngiona no white wambira gwituka gukumithumo ni urathi na mbere gutwerithia uria athondekaga ndawa ino kiria athondekaga nakio undu umwe na uria irutaga wira ni extract cia military implant sinaijua extract root zake nicio thisago ugika distillation urute oil iyo maguta magugu maguta moni mwa main insecticide omega muno ruwe mani neem extract na kuna paraffin oil 98%. Hizo ndo natumianga sana alafu ndo magara catalyst kuna powder 9 euro kini ni mudiriu no so fa catalyst ya mutation ikinagia na avanis systematic itivata ko penetrate bogo kakodire ko kama ndudu kaunona ko at the end of the day ndawate ya thiwa mivuvira ni contact ya sticky vara mutere ni kava kapest ko konde ikavespera ko cia cionde kina suffocate ni waka kina wali taone gaturaliera. That is the science behind. Kuona thirikari ina muvango wa kwambiria uthuthuria wa ndawa iria igatumagirwa ni arimi a muguka, fundi ari na mwivoko ati uthunduri uyu wake ugateithia vanene na utumike gutethereria thirikari uthuthuria ri wayo undu umwe na kurutithania wira na thirikari. Ya composition ya ndwa pest control board na KEFIS. Na turenda na thaino of course ni anyitanu na the union migundare ya wakulima ni kenda tweke some bit of research ni kia tuvote kwerewa ni ndawa ile kutungi tariria mkulima wa mira wa muguka tumira ino as opposed to this one ni kenda vote ku controller kiria murimo vya nao kana pest vya nao alafu ngiongeri ndaino ndumagera ni ndo cieceke ni andu ni rite ya nora gutena scientist makwa kurutaira nacio norona. But the time we kithina mbere oguo ni nguthi kwi thirikari getha ngera patent rights arabu ngetha mate ku secure indo cia company ngenda gatumire. I'm on the move. Ngorogwa ni na plan frani one day in life mugondo ni nga set up kiria mira research center whereby ngaka research cionde cietura riri mundu na problem yake akayetava because Munini wa Rais William Ruto na uritia gwatimbaru ma BBI kurungamia kana gutecaniria bururu wa ria Ruto arutite miario ino nyuma ya mutongoria wa ODM Raila Odinga kuga makathi na mbere na rwaria ro kugarura katiba na auga ati ari na wirigiro BBI gachoka kairi Ruto akiaria nterese Kilifi ba abecanire mburi kiri aisira mantere ino nonto wa mambura ma edero uyu nyuma ya gucemania na ili tuweze kuleta marekebisho ya kisheria na kikatiba tuweze kukumbana na yale shida ambayo ziko katika taifa letu. Hiyo BBI imependekeza eneo hii ya Kwale katika taifa letu la Kenya ili tuweze kufikia upeo mpya wa uongozi. Hatuwezi kufika hiyo kiwango ingine mpya kama tutaendelea na yale tulipanga pale nyuma. Na ndio tukasema the conversation must change in Kenya.
tukasema mjadala haiwezi kuendelea kuwa ni mjadala wa viongozi. Tunataka iwe ni mjadala kuhusu wananchi. BBI inatuambia wakati mwingine ati wewe mtu wa Kiambu ndio upate, lazima mtu wa Kilifi akose. Si mnajua ndio BBI inasema? Tunakuja tunauzua hiyo kasuba ya kwamba ule ambaye ako na basari yako ni wale watu wachache, sijui wa Kilifi, watu wako wale watu wapi. Hii mambo tunasema kwa hustler nation, mambo ya biashara dogo. Jameni, watu wa Kilifi, sio siasa. Sio siasa. Ni jambo ambalo liko ndani ya roho yetu kabisa. Watu wa bonda bonda wanga na shinda na kuchapwa na polisi na nyapala moja anaitwa Matiang'i katika nchi hii, kuangamiza watoto wetu wale wandogo wakifanya kazi, na hawa akina mama kila wakati ni kuchapwa katika biashara zao. Kweli ama urongo? Lazima tuambie ukweli. Tuko na jukumu kuhakikisha, sababu hawa ndio wenye watakuwa wenye serikali, kuchunga watu ambao waliunda serikali, kuhakikisha haki zao zimelindwa na biashara yao imelindwa, ili pia wajisikie Wakenya wa maana ambao walitafuta serikali na wakaitengeneza, na kwa hivyo wako na kila kitu ya kujivunia. Kamiti ya watho ya kanjo ya magavana muthenya wa umuthi ni maruthite gikaro na mugambithania munene Martha Koome, na kiri gikaro giki magavana ni magwatanirite kugwatanira na rwangi ruru rwa ugambithania kiri waki wa koti kaunti ni munyumunyani kenda kunyibanyibia magamba maria mari kotini. Boniface Mongera hatobechu. Gavana Kireito Murungi urano mukariti wa kamiti ya watho kiri kanjo magavana tukuona Ronald na tongereria kiama bangi gutirimana mugambithani munene janthigoro bi Martha Koome kwarira koti ya janthigoro rishomba kwithira citithaniria kaunti kenda kwerekithania ugambi na inyampongeri gwita kioto kiri mwingi kere mushemani ojuria chokari mukawene jumwaja Nairobi na jurende kibanteto batugwitikiri tugotonya ku Zokuthira gavana Kireito Murungi na tukunyurire jamwe jira kaunti Meru etakoguneka ja kwangerekano gokethira gweko koti ya biro na nyampongeri magistrate court. Gavana Nkoroki na ture mugambithani Martha Koome muthie mushemano juu na bare kithirio na koti cia thire gwako magamba ja kambiriorio kenda kunyenya mituro makesi ite kwa kagita karaja. Egore jaunajo jangi jara bariririe nwa thirikari cia kaunti shumba kwithira cietethire rongiro koti kuona mitaratara ya gushira magamba ja tukurukira kotini na Nkoroki wakaitobia gutetera kwamukira na gukaria twana amwa miombere ingi iritina ntubo batetera. Mweri muthiru thirikari gavana Kireito Murungi nejanire mundeke imwe kiri rongiro koti ara koti ja biro ikethiro giakwa na ndene yo ikethiro na magistrate court. Twachokeria gavana etu nkatho sana nontu bakona kwagirite antu bonde wa Mount Kenya East and this region at large bomba kwitha bakiona services ukwea in Meru. We agreed that judicially it facilitate kwithira tuna court municipal courts ila chibakwithira ikianjulikiti magamba yetu tugamba tunini tuge mtu akonekana thokone akiuna bylaws mtu aidaji akonekana na ng'ombe kana ntigiri town, those kind of small cases chimbukiro ikira koti ya baku facilitate haraka. Tayari miako ni ambire itwe harere geri kwethore na ngorobo ithanthatu na magamba jonthe jaru makumarutero North Eastern na hapa Eastern na jarajare takiri koti ya biro Nyeri takethro ya chiriro Meru. The building here is to house two magistrates courts together with other county municipal offices. As you can see, it is ongoing, it is partly done, but we wanted to showcase this project as a project of partnership between the judiciary of Kenya and the county government of Meru. Nikiripoti Nteto TV kumaja kengina kithuba Nairobi mbita Boniface Mongera.
Muskafu wa kanitha ya Methodist Synod ya Nyambene bamwe na athinjiri mangi ma kanitha enu ni mamenerete ikundi kimwe gia kanitha enu kiria gikwenda gwitenga kuma kiri muskafu munene Joseph Ntombura obweshete ntuko imwe nyuma ya Reverend Kanakani gwikirwa thombe gutwika rais wa makanitha mama rutererwa Kirimara. Dennis Mugendi gatubichu. Turiri tumaguta ni maskofu bangi na ndomba ingi cia kanisa cia Methodist ndene ya Kenya na gutwika raisi wa kanisa iji mwirigo jwa kirima gia Kirimara kana wenda Mount Kenya. Ujo tiongi indi ni askofu Mishek Kanake muregani na utongeria bwa askofu munene Joseph Ntombura kiatho nakio arathithiritwe kienine gia sukuru ya Mwamba Primary Gembe South kiatho kirakongwiritwe ni Akristo kuma miena yonthe. Nimepewa title mpya sasa, ninaitwa the president of the Methodist Church in Kenya Mount Kenya Region Conference, na hiyo inacharaka everywhere. Na sasa katika kanisa letu la Kimethodisti ile sasa tumetenga inaitwa conferences, na ndikwota yetu itakuwa Weru Town. Hapo ndio tutakuwa na ofisi. Kanisa la Kimethodisti Kenya ni lazima liende regionally. Likitaka kusucceed ni lazima liende regionally. Na ndio sababu tumetoka ukanda wa Pwani tumekuja hapa Mount Kenya region kuunga mkono wenzetu wakiwa mchungaji Bishop Kanake anawekelewa mikono. Na kuwiturirwa maguta kwa askofu Mishek Kanake na kuthumbwa ta mutongeria munene wa kanisa cia Methodist ndene ya Mount Kenya ni kuregeno na ni askofu wa Nyambene South tawe Alice Mutuma. Kwina mantu yo yaethirito yaitangasa wa kiumia kiki kithirite kionthe ati kwina kiatho kia Methodist Church in Kenya kirari kuthithwa ura Methodist Church. Kwenda kuwa kiatho kiu kirabangiri kuthithwa ura Methodist Church tikieto tika kanisa ya Methodist abauba ocieta Methodist Church in Kenya batwe turi kanisa ya Methodist Nyambene Synod na kinya connection yonthe tutibaicie ni antu barabethiritwe oya ura tuwite antu baba kwithirwa bakenda kwangaratania Synod na kanisa ya Methodist miaka 5 ru aritu kwaria ate Mount Kenya Regional Conference kuteke into ya kiu kintu kitiye wa kanisa ya Methodist utekintu kitawa Mount Kenya Conference no teke kintu kitawa kinya president kuno batwe tutongairwo ni presiding bishop of the Methodist Church urori president wa kanisa ya Methodist yonthe ndene ya Africa. Weru Nteto iji cia kanisa cia Methodist ni ati mwankana ndi mirigo ithatu jo Mount Kenya, Nairobi na Mombasa nirikitie igusithurira nene bayo tiga ukuri na askofu munene Joseph Ntombura na guti kumenyekana kuma au ni ati agugakara na kanisa iji ya Methodist. Aturundi nyuma tena. Sisi tumeamua the three regions ile ya kutoka Pwani, Nairobi na Mount Kenya region. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe South, County ya Meru. Na mwaka rimanture kameni mwaudhite maandamano na kuenjea mitaro barabarani ya kumakini kuyukia wiathi na riu makuria MC wao Nyagakura kumenjira yo Martin Mugambi na gutubachu. Baba na atori bantori ya muguru na kame kuma wandia methero kirigicigo mbunge kia Mara baugete ikogana bakinya rwimbo bakamatana na thitangi ichiko na nkinya wiribaro bandamanite kenda kurima barabara ya kume kame kuthirogota tulandamanite nuntu bwa kwenja njira no yetu ya kuma muguru kuriuka rugota na tio nane turegelo tu na mathina maingi muno nuntu na muntu daire muntu alwarite tio gatumuka mataga na itaratari tukamumeria na aria njirani ona muntu daire muntu mukuo
Twejaga twamukinyia kwa mwangala kwa itiga samba tukamukamatana njala tukamwemania nake enda turi kumudika bagitunengera cio baugite wana bao barabathia cukuru ya Ruguta ntugo-ini bakorema kuthi cukuru nontu babarabarenu kumaitha ara baugite tiga na kenkinya ekurubambare inu ende bari bantu atarega nontu babarabarenu ana bara bagendaga cukuru na njira eno baingika baregaga cukuru na uri utikurega cukuru akaroka kuma thaa 11 kenda thiuruke mithero thaa 12 na nusu ethe cukuru orua nontu bwaka njira gaka ni mperetwe kana gakwa muuro kana kari kuona aria mperetwe gaka na muuro bakiongera bauritie MCA wao twenyaga kura kugwatanira na ngavana Muthomi Njuki kenda kubaruthira barabarenu na nkinya kubaretera mothi na mbere mangi nturani enu no gatukuromba MCA nyaga kura na Muthomi Njuki bagwatanire kuketha kwina mianka ye gatagati kao bamithirie batugwatania bathondeke barabara nontu ananchi bakumia ana betu ibaere pagan nontu na kanisa batekinya nontu ke ne baraba musiari ate kwenda kuririsi mwana wae athi kanisa sibu wetu ari ko twenda kusainirwa ambasare tutisainirwa kinya ntongoria chingi kathomba kubathikeria na nkinya kubaruthira amendekithia mao ona twamwetera meri etigarite aura no mbio kaimuru tomwera tonya in barabara enjwe nagwa Muthomi wa Njuki warega kweza kwenjanjira meri etigarite Njuki ariko dore mogera na kura seto jatu banenkera bakaraga na cio njarene ciao betere 2022 nebu atumia na koro kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi au nibo tukurikiria nteto cia Weru cia muthenya wa umuthi ni wega nontu wa kuona kanya na kurumira nteto cietu ithira na utuku umwega mbitagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu mathithio Jacinta Kagwiria.